Tripura hastani rang serangai tongnai Tripura sorongni bagai Koktuma Kaham tobai phaiga Arts ni 12 pass songjak ebakaba Science ni 12 pass songjak rongni bagai Phatar hastani Bangalore nursing admission angnani bagai Koktuma Kaham tobai phaiga Tripura People Foundation Director Dinesh Debbarma Tamo Hwnwi Sakha khanai nei sini mang planning bakhakte Hello, Kulumka, Kakle Jotono, Kahama Tongbajanai, I'm Dinesh Debbarma, Tripura People Foundation ni Director. Chini no kaisa announcement rana bagai phayo especially Chinese students ongni bagai taklai je 12 passing nai but 10 passing nai je further education ni bagai admission nana bagai one so tang na no ni bagai kaisa kaham kaisang one so no ba future ro chung bagai ke kono problem phaya way chung klaiman no mai no chung tini one so gai o decision na like ba discussion klai like colleges talk by kabang colleges talk especially Bangalore Tabuk sini borok je 12 pass songjak arts rok ni ba science ni phanong thong GNM ba BSc nursing por na musung nai rok ba ganyo chungma ma ke step na kha college ba cox halai ka tabuk jorate jotto college ni na different course fees to o fees ni bisingo chung Tripura People Foundation to angai first year ni je fees tong bani aja ko 25% discount klai man nai so 25% discount kisa kam ka khana nyaradi First year fees also 25% discount the way. So this college of GNM by BSc nursing ni admission claim manai just a student of Hano chini yang tai Tripura People Foundation ni yang tai. So aja chung kuno commission submission rok nai ya. Chung Tamo na ing chini students so je future ro secure nga ning thong bas future ro kuno problem yang ning thong. Just pana problem ngi bo chini Tripura People Foundation ni team no nor ngi log yo always no tong nai no angkoyo joto students ro kaklai je Bangalore phai nursing porna mu chunai ro BSc ba GNM especially porna mu chunai ro Kurindi Tripura People Foundation by at 8123362517 aja Kurindi norok salai di ki norok gumte khe tamo porna mu chung ba college porna mu chung ba norok no ke bo agent ro contact khai to kan ke bo ni fee structure bo no suna bo fee structure chuno ro hodi fee structure ni tui Hungary college or normal admission with 25% discount. Jotono na aware khaina mo chungo ang chini Tripura sarok no je last year ni simiya mane previous years so chungo kha ikabang ma students no problem mo klai tong mai documents of bai documents phiroge mai ra khane kabang ma case phai ga chini khani students of ni to sangara asak khlaima yang thang tam ni je no starting is ni no je pro no agents ro bai contact yo afu no ama haike bill play family bagai chung aja ka kasara play me ngai thangwan moreover nor ne thanio written kuno confirmation kri ama ba kaisa belai no chaya kok ni thango tamni bagai hinke chung kuno written confirmation kri ba kuno proof kri yo chung Tripura People Foundation mo ahaino era involved ni maya haine bagai na koina mo chungo sana mo chungo request thanga mo chungo and information rana mo chungo dotto chini youngsters Tripura sata kukuk song Chererok tabuk je porna mo chungnai rok phaina mo chungnai rok nor original documents kebo agent niya ko ya phana nangya and nor admission libo jese college of no direct admission nai mano Tripura People Foundation disinte and how jaga first year fees of 25% discount ho nai and kuno original documents so nor sinor nai nangya kuno fees bo nor chinya bo nai nangya nor direct college of no admission admission time yes booking fees rokuni nor kisa rohan nangana aboni pore wo nor phai college nor no te baki je nangmani fees ho abo nor pay khai nai ke bani agent niya go yang na nai and koina mo chungo jotto Tripura sa chini munai songno kebo agent niya go kuno rang asak ya fardi advance fees ba fees rokni ta ya fardi je admission ni bagere mani amas mi ya fardi documents original documents ke wo agent niya gole tayar farjabadi abo ke chini ekdom kotor ma koimo jotto students ongno norni original documents ke wo agent niya go tayar fardi norok phai direct college re faidi in college authority by now directly cox hawi mano en tabuk norok no kabang ma agent rok hawi mano je tabu 5000 khana admission thanai 10000 khana admission thanai rok nai alo phai norok no kasap hinai ama ke chung kabang ma case no kha je 5000 by nana admission to khlai ri nai kintu olo nor college of phai
torture khai jang je fees ready nor ni fees roza gya pending ni tong ka nai exam ro ko ma so gyang ni thango so haine bagai nang sana mo chungo just bono borok porna ni bagai phaine mo chungo ke clear information na ready sakang nor ni fees busakang nai yearly fees busakang nai taw busak khai busakang nai and nor ni scholarship bo busak man nai amorok jotono clear ke information nai paidi and clear khai chung college be bus halai mano jodi chin yang di phage to chung clear information de nai chung kuno extra saya ba kom saya no saya chung 5000 di chung no admission clear na rakhni saya je college fees tongo a college fees to chung no clear ke sawai re nai arok sudo college no mung siming sai re je college no korna mo chungo a college thangai chung no ba ge kok sawai no admission clear re nai kuno o jaga kabang manu kha chung 5000 ma ba admission thang nai kintu phaiwa ni ba ge no jotoni hisab ma khlai nai hisab khlaidi je ni college fees yearly busak ning scholarship busak man nai scholarship man mani ya golo norok tai busak rang ବ୍ୟବস্থা ma khlai nai college rang rena ni ba ge en norok thangnani phainani busak kharcha ongnai ambo hisab khlaidi en norok bangalore tongnani chanani ba norok ni pocket money wo monthly norok busak nangnai amorok jotono hisab khlaidi especially buri rok ma sao norok buri rok ni khakai mungsale nangai thango kaisia ka kaisa norok ni emergency bo nangai thango so amo wan sukdi jeni ni ama babu song nonorang chalobai de mano maya sudo nung musung kha hanma siming bai porina ni ni da phaidi bangalore hasteo and kono jaga phano sabong ke jotono enquiry khlaidi clear enquiry khlaimon ya gulo no admission dongna laidi so o announcement no norok kaham ke serious khanadi koyo ang jotto lokurok no o announcement no kisa kaham ke share khlairena ni bagai tamne ke chung chini chare rok ni future no kono problem khlaina mo chungya pori kharang mari ang ni mo chungya ba borok no college of boarding mani pore fees rok ri mai ang ni alo yang donation samlani ba bunyo samlani khlaina ni mo chungya o jaga ta kok sai ratio na last to yes naidi nor ni eligibility but norok ni criteria but self eligible the ongya jarang yene parents rok rang chalawi the mano maya amo bo naidi sudo muchung khan ma singme ta phedi sudo scholarship ma singba scholarship ba simi ke ba pori maya bo kaisa mutin narakdi scholarship simi pori man nai heni do kabang ma ejen rok sawano but kaham ko mutin narakdi tabun dino college ni fees bo asik bari bai kha kabang ba college ni fees rok kabang ba bari ja so scholarship by siming nang pori mania and tai extra rang nang ni jano ব্যবস্থা ma khlainai tai busuk pe ma khlainai aborok jotono hisab khlaidi 3 boshor ni course JNM ni o 3 boshor ni course no no busuk khorcho thangnai amo complete na hisab khlaidi planning khlaidi BSc ni 3-4 boshor ni course o 4 boshor busuk thangnai busuk thangya amo bonoro proper ke calculate khlaiman ya golo no ya pari sewi admission na laidi so amon sungnani ani tini ni bagai announcement kha khayo jotana bujiyo na nai and o video no jisingman sak joto public jetak lai admission ngai dong no spread lai na nai kulungka hambai wish you all a good luck for your future career and your education. Thank you.